Inkundla yaseManzini North namuhla beyibambe indaba ukuthi bakhone kusita intsha yaseManzini. Le ndaba beyibanjelwe ukuthi bakhone kusita intsha ikhone kucala emabhizinisi futhi igweme netidzakamiva bangahlaleli tidzakamiva onke malanga. Imvuna yenkundla fana Thabetse ukhuthate intsha yakhona ukuthi babokhuthalela kuhamba tindaba letivamsa kuba khona enkundleni. Lamuhla sinhlelo Umhluma sine regional youth indaba enkundleni yaseManzini North bamhla basha sibahlanganisile ikakhulu sakhumisa tindzaba te-GBV tindzaba te-crime netindzaba tekubabete inawo imisebenzi ne-participation yebantfu labasha la sibabona khona basalela nje emiphakathini emihlanganweni abayi nakuphi abayi kanzi kunetikhwama letikhona dabo RDF nabo youth fund laba abadala labasha khona bangacala emabhizinisi abo ba create imisebenzi bakhona ukuthi basebenze. So sinhlano yakamhluma ngechaswa bakakhango lamuhla silankundleni sihlanise bonke bamhla basha bachanga kuleti godi kule mphakathi leng6 yakha lenkundla yaseManzini North. Cha ngabakhuthatha abantu abasha labakhona nababukela emakhaya ukuthi bangakhuthalela ukuthi bayicala ibhizinisi kuyabeketelwa phinze uyayithatha irisk na umuntu omusha. Lokho khona abantu abasha bayebesabe imali ekubolekwa emabhange baboleke etikhwameni letikhona noma etingundleni ngalo ukuthi bathi ukuthi ibhizinisi kuba into lencane. Kepha mina ngiyabakhuthaza ukuthi abengisabi baqale vele ba challenge ama100,000 bayidulu bangaqali la ngendansi but baye ngoba ibhizinisi ufuna ube ne challenge ube business hungry. Siyabonga nje ngoba insha akusibo abantu labangathi khalosi bayakhuthalela kuyanga setenkundleni but sibonga nje ukuthi kumhluma naye khango lokuthi akhona lokuthi afacilitate babe khona la siyethemba ukuthi kutawenda impact lenkulu because vele lesikhathi sesithi umuntu akade isebende siyakhola ukuthi namuhla lo batakuthola namuhla batawuphuma bayokucala emabhizinisi. Ingana nisha yeManzini North yini ngakhulu insha Manzini North futhi yini ngakhulu ihlele emakhaya so isehlele emakhaya vele kuyafuna lokungathi kungaba kuningi lokho kwekuthi bakhuthathwe ngenza bemabhizinisi ukuze batokhona ukuthi baphilise bahlala emakhaya nje kuphinze kube idindzawo Manzini North ukhungathwe didzakamiva kakhulu so lokho ukuthi nabangaba khona lokuthi bakhuthatheke bakhona lokucala amabhizinisi batokhona lokukhona ukucala ingcondo ilibatiseke batisebende kunciphele didzakamiva etimpilweni tabo. Lophula umbiko we-channel yeMaswati nguNeliswa Sibiya kanye na Gary Carlos kaManzini.